Koristeći postojeću ekspertizu i dobro uspostavljenu nacionalnu i internacionalnu partnersku mrežu, Azmut Investments je moderirao proces uspostavljanja akademskih studija za međunarodno hotelijerstvo i menadžment zajedno sa Univerzitetom Donja Gorica i internacionalnom školom Vatel. Akademske studije za međunarodno hotelijerstvo i menadžment na Univerzitetu Donja Gorica prve su studije ovoga tipa u Crnoj Gori, a vjerujemo da će služiti kao primjer dobre prakse ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu. Najviše se radujem inostavnoj praksi koja nam omogućava da steknemo veoma dobro znanje i veoma dobre vještine u samom poslu kojem će u budućnosti da se bavim. Partnerstvom između kompanije Azmut Investments, Univerziteta Donja Gorica i internacionalne škole Vatel u Crnoj Gori donosimo međunarodne obuke Vatela koje se zasnivaju na pravoj mjeri i kombinaciji teorije i prakse. Mislim da je praksa veoma važna zato što ćemo mi sutra u budućnosti želiti isto da osnujemo nešto u našem životu i mislimo da će nam praksa mnogo pomoći time da postanemo neko i nešto u životu. U koordinaciji sa Azmut Investmentsom, Vatel će obezbijediti franšizu i standarde po kojima će se sprovoditi ovaj program na Univerzitetu Donja Gorica, ujedno profesore za obuke i edukaciju, kontakte, ali i primjere najbolje prakse. Drago mi je što je akcent stavljen na praktični dio nastave, zbog toga što po završetku studija ne moramo da brinemo u šta se upuštamo, zbog toga što smo kroz sve to već prošli. Sa druge strane, možemo da učimo od ljudi koji taj isti posao rade na neki drugi način, a isto tako i oni mogu nešto od nas da nauče. Uspostavljanje studijskog programa Međunarodno hotelijerstvo i menadžment u okviru Fakulteta za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica će biti od značaja i koristi za cijelu industriju. Upravo iz tog razloga Azmut je kreirao i Azmut Investment stipendijski program sa namjerom da podrži učenike prije svega iz Boke Kotorske s akcentom na Herceg Novi, ali i cijelu Crnu Goru tokom osnovnih studija. Pa sigurno još jedna neka veća odgovornost u odnosu na ostale zato što moram da opravdam tu stipendiju koja mi je dodijeljena, ali svakako i jedan motiv više da se trudim mnogo više nego ostali i da unaprijedim svoje znanje koje već imam. Ovaj program koji studentima donosi 2 diplome, crnogorsku i europsku diplomu, namijenjen je studentima koji žele da se razvijaju u oblasti hotelijerstva. Nakon završetka studija nadam se da ću se zaposliti u nekom od prestižnih hotela i upravljati njima. Također se nadam i inostranom radu koji će mi pomoći da evropski stil prenesem u Crnu Goru i poboljšam turizam u njoj i cjelokupnu ponudu turističku. Pored toga što volim turizam i vidim sebe u tom poslu, smatram da naša zemlja ima predispozicija za bavljanje tim poslom. Naravno, smatram da će ovaj fakultet meni doprinijeti da se usavršim i da usavršim svoj već započeti privatni biznis.